Toba kıla versekçi, bunun kasiyetini aytayın. Qaysı günü bizge ölüm kelet go, oşo güngө ele жооп берип калабыз. Калганда жооп бербейбиз иншалла. Калганда жооп бербейбиз. Иншалла Алладан үмүт калганда жооп бербейбиz. Ошол күнү эгерде тоба күн сайын кечинде кылып аткан болсок, кечке чейин өтүп кетсек, ошол күнгө жооп берип калышыбыз мүмкүн. Бирок иншалла ар күнү 100 жолу тоба кылып турган болсок, жүрөктөн тоба кылайлы бирок. Жүрөктөн айтайлы. Я Алла, мен тобам деп. Ya Allah, men toba. Kırgızça aytыңыз. Özünüz tilingizçe aytыңыз. Özbekçe, Tacikçe, Kazakça, Türkçe özünüz. Ya Allah, men toba kıldım ya. Keçine bir geyip koyunuz, günahınızı bir estep koyunuz. Men toba kıldım ya. Uşunça gün men namaz okubay жүрүпмүн ya Allah. Toba kıldım. Bizi günahlarımız öte көп. Эгерде кичине мындай майдалай турган болсоңуз, кичине убакыт менен, ya Allah, men көз менен